Nginibingelela nonke balaleli emakhaya, emabhasini, etikoleni, kuko konke la nisibukela khona. Ngiyabingelela. Ngingu-Angelo, nami ngi-totally blind egameni lika Jesu, sanibonani. Awubona. Angiboni nawe. Namhlanje ke sishilo ukuthi kushubile namhlanje siyagijima. Sikhuluma ngabo bona bomama, sikhuluma ngabo bogalaza, sikhuluma ngomfazi okungiyena yena umfati cobo. Sikhuluma ngaye namuhla, siquota Izaga 31 evesini la 10. Siqala lapho ukufunda kwethu. Namuhla siphethe iBhayibheli. Yeah, ukuthi asibone siyafunda iBhayibheli nathi. Yeah. Athi siqale la qaleni sizo. Kuzo verse 10. Ubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Umbuzo lo. Umbuzo lo. Hayi bhuti. Ngubani ongathola umfazi? Awukhuluma ngubani ongathola lo mfazi lo? Onenani elidlula ngisho lamarubi. Yeah. Usenanini usezingeni lomfati lo. Lokukhulunywa ngaye lo. Setulu kakhulu. Shuthi umfati qoko. Ihamba. Asichazele sisenjena. Ngaba umfati onjani lo? Balaleli emakhaya. Kulanga labomake. Langa losini, langa leTinyembeti. Namuhla sitokhuluma ngamake. Make lo kungumake sibili. Lo indvodza yakhe ithembele kuye. Bazalwane, angathi mina. Uyathi kumnanzi nje kuthi umyeni wakho athembele kuwe. Kuko konke. La sitokhuluma ngemfati. Umfati lo wacela konke wanamathele emyenini wakhe. Lithi lendvodza ithi shasifuba ngayo. Hey, ithi kude emhlabeni wonke umfati sibili lofana nemfati wami. Ngabe awukufisi yini wena? Hey ebhuti Prince lenzaba ijulile kakhulu. Ijulile ngempela le ndaba le ngoba yabona amakhulunywa ngento eyinani. Uthi umbala nemarubi. Yeah. Uyamnanatela umkakhe. Bazalwane namuhla sitokhuluma ngemfati thini. Lo bamba uqine. Yeah, lothi mase kufike yena kubonakala. Le uthi makufike yena qaqe ebhuti Prince. Ake silandele sizwe ukuthi lo wenani kanti unjani. 11. Inhliziyo yendoda yakhe iyathemba kuye. Ayikufuna izuzo. Yejesu. Yeah. Le ndoda yakhe inhliziyo yayo le ndoda ithemba kulomfazi wenani. Shuthi wena ungumama lapha ekhaya nje akukhulumi thina sisendlela kukhuluma izwi lithi inhliziyo yalomake uthi lo make udle inhliziyo yalomake vele sekude lo babele hayi man sifuna lo make namuhla ngeke khona phinda lo baba lo ude lithi umkhomba naleze ephakethini leyile kumthoko ithembele kuye le totally le phezulu Prince ijulile le yathi kuba ngifihlile kodwa konke akasayifihli le nhliziyo vele seyikhuluma uyidle inhliziyo yakhe yonke ne uyangiva lo babe lithemba lakhe lonke shothi sekude kwakhe sekude sisenje kumele nifane nalo mama abakhuluma ngaye la akuchubeka naye uphi make umfati sibili lithi uma wehlana nalo ebhuti Prince ngibona eBhayibheli ngathi liyangibambelela lenza kancane kodwa ngiyafuna ukukhuluma ngalo mfati mina namuhla lokho umfati sibili ngena lithi indvodza yakhe ithembele kuye lithi lo mfati uvuka ekseni ngeluvini ekseni ngeluvini lithi ayabele bantwana bakhe umsebenzi lithi kudla kwakhe ukudla lexeni bamlinganisa nesikebe bamfanisa sekuthi wena make ekseni uvuke nge-night dress igawuni uzuleyo mara lo mfati lo lithi uvuke ekseni ngeluvini asazi nokuthi ugcokile noma sofanele ugezile yini uzuhambe nge-night dress khona la kodwa Jesu indvodza yakho yona ne idliwa ngamahloni idliwana ngamahloni saba nekukhona kanti lona ngilolo sibili lo indvodza yakhe ikhona nekushera nebangani yahlonishwa le ndvodza yakhe imnika indzawo yakhe
baphi labo make namuhla kungilosine bomake besililo bomake besizotha lo vuka ekseni lithi uyathunga lo make lithi uyabela labampofu baphi labo make namuhla abekho labo msamaria abangcwele abekho abasekho bo Ruth abekho abobhodo labo namuhla babe ihodrobe igcwele akakhipha ayokupha ihodrobe iziyadabuka babe usabanye kubuye ekhaya kodwa Jesu usabanye kubuye ekhaya ngoba kudla kutawufuna nikwe banifani or kude udla sikoko bathi lo mfati lona buPrince lithi wenda konke ngesikhathi lona uthathe lenhliziyo yale ndoda lo uyidle yonke wayiqeda lithi uthi letinto uyatendisisa unika lo baba indzawo yakhe akasweli lutho lo baba lithi uvele wathatha konke wamnika lo baba yini bathi bofati namuhla labadla inhlitiyo emadoda bomake loyina kahle lithi lo baba akakhona kude lokho uma kafika khona uthola konke ku up to date kusho ukuthi lo make unesimilo buPrince kakhulu lo make lona nomadzakiwe babuwa bakha kasabi kuyomthwala ngelibhari abuye naye and lo mama lo uyakhona nokufundisa amadodakazi kahle ukuthi lo ngibani bomake banamhla tidlwangdlwangu akamind kushawuta umyeni wakhe aseda phambi kwalabantwana asabe nekungena endlini hayi buPrince bathela labafana athi sizwe futhi uthini uyayenzela okuhle kungabi ngokubi nakho ke bonke every day lithi konke lokuhle lo baba kasweli ethi insuku into ekuphila kwayo hayi buPrince awumzini lo mfati imali ngiyamfuna lo nesizotha le ungasabi nokumkhoma every day akakhathali akubaba inyathanda every day unika cappuccino ekseni angashinyawo akwathi buPrince liyashisa uyangwashela yaliva namhla liyashisa umfati utawuhlala phansi nelibhawu akusetinyawo kumasaje lapha emakhaya nisalalele kanje ukuthi bomake namukhulwe impela ingqondo yenu ifaniswe nayo nangalo mama esikhulumana ngaye